Imashinazata kanahupangichi tukuylla masiukuna tukuykunallata aliguman kashpaka allipachami kapankichi. Kiki masiukunamanta rikuchi antawashapi Rafael Pérez Angrango kapani. Arikunami kanahupanchik kay Waykupungu llaqtapi Otavalo Quitima Saquiripán kay Imbabura marcapi kay Mama llaqta Ecuadorpi tukuy kay Alpapachapi kawsakunaman. Esperamos que se encuentre muy bien tras de TV. Quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la comunidad Waykupungu, que queda en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, del Ecuador para el mundo. Sinapach, Imbabura Taitapa ñawpapi, Imbacucha, Quimiriapi, Waykupungu, llaqtagu kapan. Hari kay pachapi tuparishpa kapanchi, Susana Uyagata masiguan, imasinaya kapan imasigo, ali samuskawu kapay. Yupaychani mashi kinda yupaychapani kay llaqtagu mashamushkamanta Waykupungu ayllu llaqtaman. Imayuy utatakara pangima ñukanchik runakunapa kawsayta ashtawan shinchiyachishpa katinamanta kay lumaukuna ama chingaripachun shinallata kay ashna raymiyukunapash kati viñay katipachun nishpaka masiku. Ñukamantaka chayra viñay wamrakukuna kuytsakukunaman mañapani ama kungachu ñukanchik kawsayta, ñukanchik sapita charishpami yachanchik mayma rinata, maymanta shamunchikta, mayma rinatapish. Ñukanchik sapita chinkachishun, ñukanchik kichwa shimi runa shimita chinkachishun, ñukanchik kawsayta churakushpaka tigragrinchik mishukuna ashnallata sapi illa tigragrinchik. Sapi illa tigrashpaka wayra apapika yankata chinkaylaya chinkagrinchik. Ñukanchikpaka kay historia runa kay historiaka ninan shinchi kashka. Punta nara mishukuna kay llaqtaman chayamupika shuklaya kawsay kashka kunanpika ashtawan mishukunata katinchik alitami shinanchik nishpaka ñukanchik akchakukunakama anchuchinajunchik ashtawankari runa churajuykunatapak kunganajunchik ñukanchik shimikama kunganajunchik. Chaymanta charimaña payman wambrakukuna kuytsakukuna ñukanchik runa kaytaka mana pinkanachu kanchik, ñukanchik runa shimitaka mana pinkanachu kanchik, ñukanchik runa churajuytaka mana pinkanachu kanchik. Ashtawankari ñukanchik churajushkawami hariyana kanchik, ñukanchik churajushkatami rikuchina kanchik mayma rishpapash maypi purijushpapash hari rimana kanchik. Chaykuta nipani. Yupaychani Susanita kutishuk punllawkunapipash kashnallata rimarishpa ali kapanchima. Pay yupaychani tukuylla mashikuna kaypi rikunajukuna uyanajukuna tukuykunata yupaychapanchik. Ari chayshinapacha mashi Susanita uyagatawan rimashpa kanajupachkanchik kay Waykupungu llaqtapi. Kuya uyashka masikuna ñukanchikpa pactalla kapishkamanta yupay chapanchik kasha rikuchita kutinlla apamupashunmi runa llaqtakunapa kawsaymanta yanapak Rafael Pérez Angrango kutishukta punllawkunapi tuparishpa kanajupashun aligumay alipankichik. Amigos, amigas, nos despedimos, que pase muy bien. Quien les habla tras de TV, Rafael Pérez Angrango, por la vida de las comunidades. Este es tu canal, Rafael Pérez Angrango. Tu paripacio.